Now to Ethiopia, where concern is growing after the suspected abduction of journalist Million Beyene. Addis Standard's managing editor was taken from the magazine's newsroom by unidentified men on Wednesday morning. The Committee to Protect Journalists called on Ethiopian authorities to do everything in their power to locate and free Million Beyene. From musica መስማት አዲስ አበባ ውስጥ በሽብርተኝነት ያስከስሳል። ገላና ጉርሜሳ የተባለ ዘፋኝ ደግሞ ለቴዲ አፍሮ መልስ ሰጥቶ ያለበትን ጉዳይ ብንመለከተው ደስ ይለኛል። በመጀመሪያ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ከ150 በላይ ወጣቶች የቴዲ አፍሮን ሙዚቃ ሰማችሁ ተብለው ብቻ የሽብርተኝነት ክስ ተመስርቶባቸዋል። ሲታሰሩ የሽብርተኝነት ክስ ሲመሰርተባቸው መሰረት ሚዲያ ሁለቱንም ዜናዎች ቀድሞ ሰርቶ ነበር። የመንግስት ሚዲያዎች ደግሞ ዛሬ እንደምትመለከቱት በሽብርተኝነት ክስ እነዚህ ወጣቶች ተከሰዋል ብሏል። Lists that you see out there that recommend you places to go. This is a map of Ethiopia as it stands. I took it from the Canada Travel Advisory site from the government, and it is very accurate. You see how it's covered in either orange or red. The only yellow part is the increased caution exercise, increased caution. That's Addis Ababa, which is the capital. I'm sure you've seen lots of reels of the shiny skyscrapers and the modern sites, and iShowSpeed was there, and it was lovely. But in the countryside is not safe. There are multiple ethnic conflicts that are raging, have been raging. ለብልጽግና ነው ጥያቄ ያለኝ እንደው ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡ ድፍረታችሁ በጣም አስገርሞኛል። ምክንያቱም በትግረኛ ተገናጋሪዎች ላይ እልቂትን ያወጃችሁ አትመስሉም። ከጥቂት ዓመታት በፊት አሁንም ያንን ያረጋችሁ አትመስሉም። ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡና እውነት ይሄንን ድፍረት ከየት ነው ያመጣችሁት እናንተ? ቋንቋን እናንተ በምን መልኩ ነው አክብረን አስከብረናል የምትሉት? ህገ መንግስትንስ በየት በኩል ነው አክብረን አስከብረናል? የሀገሩን ሉዓላዊነት አክብረን አስከብረናል የምትሉት? እናንተ እኮ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጭምር ስትደፍሩና ስታስደፍሩ የነበራችሁ ፓርቲዎች ናችሁና። Now to Ethiopia, where concern is growing after the suspected abduction of journalist Million Beyene. Addis Standard's managing editor was taken from the magazine's newsroom by unidentified men on Wednesday morning. The Committee to Protect Journalists called on Ethiopian authorities to do everything in their power to locate and free Million Beyene. Tom Kennedy has the details. ከምትሪ ወዘለኹም ብልጽግና አብለል ጋዜጠኛታት ወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ሓደ ጋዜጠኛ ናይዚ ወይ ካ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናይቲ አዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል አዲስ ስታንዳርድ ኤርትራ በተደጋጋሚ ተኸሶ ዝነበረት ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን አንጻር ኤርትራ ብዙሕ ካምፔይን ዝገብር ዝነበረ ንብልጽግና ዘመጉስ ዝነበረ እዩ። ሳሕትነት ብልጽግና ሓቅታት ስለ ዝዛረበ ዝነበረ ብዙሕ መጠንቀቕታን ላይሰንስ ምምንጣልን ብዙሕ ፍርሃን ኣብ ልዕሊኦም ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ማናጀርናቶም ካብ ኦፊሱ ጨውዮም ከም ዝወሰድዎ ናበይ ከም ዘእተውዎ ድማ ኣይፍለጥን እዩ ዝበሃል ዘሎ። It's hours since Million Beyene was kidnapped from the Addis Standard newsroom. CCTV footage showed masked men enter the building and escort him out, saying that he was needed for questioning, but his whereabouts remains unknown. Addis Standard has made efforts to try to locate him, but both the Addis Ababa police and the federal police both deny that he is in their custody. I've been in contact with the editor-in-chief of the Addis Standard, Jonas Kedia, and he was supposed to meet with me today for an interview about this, but on Thursday evening, Million Beyene's phone was briefly turned on at 10 p.m, and now the editor-in-chief of the publication has been drastically, along with Beyene's sister, trying to geolocate their colleague and friend. ከምትሪ ወዘለኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዃኑ እቲ ዘጋጥም ዘሎ መጭወይቲ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሚድያ ፐርሶናሊቲን ኣብ ዝበነ ብልጽግና ከቢድ ከም ዝኾነን ነቲ ቀንዲ ሓላፊ ጨውዮሞ ዘለዉ እቲ ፖሊስ ናይቲ ከተማ ይኹን ናይ ፌደራል ምሶም ከም ዘለውን ይነግሩ የለውን። ስለዚ ሲሲቲ ብካሜራ ክወስድ ካብ ኦፊሱ ክውሰድ ከሎ ዘርኢ ስእሊ ኣሎ። ኣበይ ከም ዘእተውዎ እንሳሕ ሕጂ ኣይፍለጥን ዘሎ። እቲ መንግስቲ ድማ ክተሓባበር ኣይደልን እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣብ ልዕሊ እውን እንተኾነ ካልኦት ኣባላት ናይቲ መደበር እውን ሽግር ገጢምዎም ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ለንቀነ ዝገብሮ ዘሎ ክልተ ሰለስተ ነገር ክርአኩም እየ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እንተለኹም ቤተሰብኩም ወቻው ተጠንቀቑ በልዎ። ቴዲ አፍሮን ሙዚቃ መስማት አዲስ አበባ ውስጥ
በሽብርተኝነት ያስከስሳል። ገላና ጉርሜሳ የተባለ ዘፋኝ ደግሞ ለቴዲ አፍሮ መልስ ሰጥቶ ያለበትን ጉዳይ ብንመለከተው ደስ ይለኛል። በመጀመሪያ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ከ150 በላይ ወጣቶች የቴዲ አፍሮን ሙዚቃ ሰማችሁ ተብለው ብቻ የሽብርተኝነት ክስ ተመስርቶባቸዋል። ሲታሰሩ የሽብርተኝነት ክስ ሲመሰርተባቸው መሰረት ሚዲያ ሁለቱንም ዜናዎች ቀድሞ ሰርቶ ነበር። የመንግስት ሚዲያዎች ደግሞ ዛሬ እንደምትመለከቱት በሽብርተኝነት ክስ እነዚህ ወጣቶች ተከሰዋል ብሏል። ከምትሪ ወዘለኹም እቲ ናይ ቴዲ አፍሮ አካይዳ አልበም ናይ ቴዲ አፍሮ ብዙሕ ፀገም ፈጢራ ስለዘላ ብልጽግና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክምክታ ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ እታ ደርፊ ስምዒት ናይ ህዝቢ ትትንክፍ ስለዘላ በቲ ደርፍቲ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ክካየድ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ፍርሂ ነታ ደርፊ ዝሰምዑ ዘለዉ ሰባት ግብረ ሽበራ ወይ ምልዓዓል ናይ ህዝብን ብግብረ ሽበራን ከሲሱ يأسرون كم زلوا يزن جرزلوا معاد سبعة دم بخون من جدي نحمق نجار نملع عالم زي مسرات ميديا زبالون يفوت يونيرو حنت كابتن استعسرت قالهم عوا بلا نتقدر فيك تسمع كم سنة حتى قبل ما تيوم كم زو سدوان قلتيفا تفتشا تحتي تاكت ملس مخانان ونبوها كم زنجر وندحيرهم كم زنجر وجن ب زي ملع عالنا يجبر شبراوي وناي نعبي من العال تخصيصا كم زلا يوم نجيرو مزلو نتبع مالتيو إذا مالتاي مالتيو تمنجستي نتدافرو بتعلبم نتدافرو نتزلوس أجمع سلة تزارب زلا تزبد ما أب آخر بس حوصل زلو نيشتي سمعت نقوله بحدا كتوم صوت خلمو كم تنزل كجبرو زخل قداي سلة زلو أمانة يفرح وزلو and that's why انتي قبرالو بلصقنا نزنا كاسيت نايت دافرو حدا كابت زفرون السوس لزلو بكل من قدك مكتو يا بدعري بزع كبكمي بخمي من قدي بكادرتاتو بباستراتو غيرو نز غداي زك مكتون تطاو قبل يفتن كم سلون دارغا نابي غصون كوز دوا دليمالو امونغو اورومونا محران مخانس غداي زدما نابي غصون مخنياتو نسو نا اورومو سلو زخوني بامحرا كم غبرو ولو زبل ناراتيفون كبو فتينا مالو we are just witnessing a very historic moment is good days نابي غصو خيدخل بزعبه تدافرو سفيع زخونه مدب كلوني ابدحريت مخنياتو ابوليتيكا ابترا كلو كم زخل يزنجر زلو اتمعراباو ميديا غن ببغزيو وي ونزي انا انجلش ميديا دونالد ني ابي احمد غوده كموصا عدي وحلنالو travel lists that you see out there that recommend you places to go. This is a map of Ethiopia as it stands. I took it from the Canada Travel Advisory site from the government, and it is very accurate. You see how it's covered in either orange or red. The only yellow part is the increased caution exercise, increased caution. That's Addis Ababa, which is the capital. I'm sure you've seen lots of reels of the shiny skyscrapers and the modern sites, and iShow Speed was there, and it was lovely. But in the countryside is not safe. There are multiple ethnic conflicts that are raging, have been raging. أبكال هجرت زخون زكالي دمت مفترة يرجعنا بتبيع كشفنا لا سلز دليل كم تري وزن لهم انتهي قبر له زي travel director زبحال نابز حجر زجايش نزلوا نفسه كف حجر نزي قطعته زوجيو ناي كندا دوجوان تريهمه تبجات بحال زي الربطة كارتا بجالا نسات راي أبا بوتات رايهم كتنكساقوس تدخلوا تخيلوا كل دينجريو اتك أي دماغ زبالة avoid of all travel نزوخون يقوم مقعازي أخذ كده بالكاد فتخيلاي نعزيو أقداسي نهي أقداسي قعزون تزي كينو كي تخدتي حوس أرانشون دماس الزلو بجا أبت كارتا دلي خاخت رغم زي تخل أبو ترايهم أبوون تتنكي أكون كيديك أطاليا يكونن نورمال كأطاليا يزخون سلام تقوينو يرتران درقاجوك أطاليا بلو سلازي انتاينا نرزالنا بلسقنا كبيت سخوني ناي سكيورتي فيلر قاتيمو كمزلو بعالم درجاون تفليت اللو تقدايناتهم ازيد ما هاقرو سكيورتي ناي عدو كوحساي كالن كابزيا قداي زيا كوز انتفتن دما كمزري وزلهم ابزق المتكريكم سنعكو مج ويتنا غازيتنياتات بفلاي دما مسمع رابعه عالم كونكشن زلون غازيتنياتاتن اكزيكتيف دايركتورسن ناتو زي تريو زلهم جي editor in chief نايتا دي ستاندرد زبال زنبره تجاوي زلو زبال زلو it's just بلصقنا تزغفه ودقات بكل مازن ودقات دما بكل يدمصكا بحدا منقد تراي يكون زمصكا ببزح منقد يدمصكا وش تعدون ابزياون سمعوها
ለብልጽግና ነው ጥያቄ ያለኝ እንደው ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡ ድፍረታችሁ በጣም አስገርሞኛል ምክንያቱም በትግረኛ ተናጋሪዎች ላይ እልቂትን ያወጃችሁ አትመስሉም ከጥቂት ዓመታት በፊት አሁንም ያንን ያረጋችሁ አትመስሉም ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡና እውነት ይሄንን ድፍረት ከየት ነው ያመጣችሁት እናንተ ቋንቋን እናንተ በምን መልኩ ነው አክብረን አስከብረናል የምትሉት ህገ መንግስትንስ በየት በኩል ነው አክብረን አስከብረናል የሀገሩን ሉዓላዊነት አክብረን አስከብረናል የምትሉት እናንተ እኮ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጭምር ስትደፍሩና ስታስደፍሩ የነበራችሁ ፓርቲዎች ናችሁና በምን አይነት ሞራል ነው ስለ ቋንቋ የምታወሩት በትግረኛስ እንደው የማውራት ሞራሉን ከየት አመጣችሁት ስለ አማርኛ ማንሳት እንችላለን በዜ እየመረጣችሁ ዚያትሪ ዋዘለኹም ምስጢረ ስላሴ ታምራት ያትበሃል ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ምርጫ ናይ ብልጽግና ክሳተፉ ምዃኖም ቀሪቦም ዘለዉ ካንዲዴትስ ግን ብዙሕ ሕቶታት ኣብ ልዕሊ እቲ ምርጫ ዘለዎም ነቲ ብልጽግና ዝበሃል ድማ ሓንቲ መደብ ገይሮም ነይሮም ቋንቋታት ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ክወሃቦም ዝግባእ ከም ዝኾነ ገለመለ ንዑ ነቲ መኽፈቲ ናይቲ ዲቤት ድማ ሰላምታ ብትግርኛ ብዓፋር ብገለመለ ብኩሉ እናገበሩ ይገብርዎ ነይሮም እንታይ ትብሎም ኣላ ኣቶም ብልጽግና ረሲዕኩም ዲኹም ታብ ልዕሊ ተጋሩ ትዛረብዎ ዝነበርኩምን ትገብርዎ ዝነበርኩምን ዝፈፀምኩም ገበናትን ሎሚ ዳ ግምጥል ኢልኩም ታ ቴሌቪዥንኩም ብዛዕባ ተጋሩ እንታይ ትዛረብ ዝነበረት ሎሚ ዲ ተረዲእኩም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እሞ ቋንቋ ናቶምን መሰል ናቶምን ዘገድስ ምዃኑ ሎሚ ዲ ተረዲእኩም እናበለት ዳርጋ እዝኖም ደግፋ ተስምዖም ዘላ ሓንቲ ካብቶም ነዚኣ ዘይኣሰራ ምክንያት እውን ምርጫ የካይድ ስለ ዘሎ እንተ ሓደ ቻሌንጀር ኣለውን ንኽብል ኢሊ ገዲፍዋ ዘሎ እምበር I think or ነዚያ ከ10 እንተዘይኪሉ then there is a double game ምክንያቱ she might have a game ከምዚ ምሻሎ managed opposition ዝበሃል ኣሎ ተቃውሞ ክገብር ግን ማኔጅ ክትገብሮ ትኽእል ዓይነት ማለት እዩ እዚ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ይረኣይ ብዙሕ ግዜ ኣብነት ክበኩም እዛ ሰብ እዚኣ ከም ማለት ኣይኮንኩም ግን let me show you one thing ንሽተይ ክርዳእኩም ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ዝቃወም ዘሎ ሪል ፖለቲካ ዝኣተወ ወይ ፀገም ደብል ዘሎ ከይመስለኩም ሓደ ግዜ managed opposition ኣለዉ ደይመደይሎም ጌም ከም ጌም ተቃዋማይ ገይሮም ደምፅዎ ኣለዉ there was this listen to this one